I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyabingelela ngegama likaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona. Ukufodeka naleli thuba lelihle lekulalela iRhapsody yamaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamuhla uLwesibili tingemashumi lamabili na kubili enyangeni ya April. Namuhla ke umfundisi osifundisa ngokuthi kholwa bese uyenda. Marko 9:23 uthi Jesu wathi kuye, uma nje ungakholwa konke kungenteka kuloyo lokholwayo. Amen. Umfundisi uthi iBhayibheli sitshela ngemavuza lamabili labeka timpumbuthe leta kuJesu amemeda mfuzana yaDavida sihawukele. Mateyu 9:27. Lesi Jesu akazange abaphemvula ngaleso sikhathi kodwa wamela ukuthi baze bamlandzele asaya endlini. Yase inkosi iyababuda, niyakholwa yini ukuthi ngakwenda lokho? Baphemvula, yebo Nkosi. Akwendeke kini njengokukholwa kwenu. Ase emehlo abo ayavuleka. Mateyu 9:29 kuya 30. Amen. Naka umbuto wakhe kulamafutha lamabili langaboni. Niyakholwa yini ukuthi ngingakhona kukwenda lokho? Kuphilisa kwabo bekutawuya ngalokho labakholelwa kukho. Ngalokufana nako kuMarko 9:18 kuya 23. Imvodzana yetha imvodzana yayo kuJesu kuthi tawuphilisa yathi, ngikhulume kubafundi bakho ukuthi balikhiphe futhi abakakhoni. Le mvodzana yancenga, nangabe kukhona longakwenda thawukele futhi kuseside. Inkosi yaphendula yathi, uma ungakholwa konke kuyendeka kuloyo lokholwako. Marko 9:23. Amen. Le mvodzana beyicabanga ukuthi lo msebenzi wonke bobhekene naJesu kofa Jesu wayikhombisa ukuthi lokho bekumayelana nekukholwa kwayo. Le mvodzana yaphendula, Nkosi ngiyakholwa, sida ungakholwa kwami. Marko 9:24. Amen. Etikwayo lenhlanganisela imvodzana yayo nekungabata. Inkosi yayihawukela yase iphilisa imvodzana yayo. Jesu wekhuta umoya longcolile wathi kuwo, wena moya losemubi nesihukulu, ngiyakuyala phoma kuye, ungaphenzi futhi ubuye. Marko 9:25. Amen. uNkulunkulu uhlale atmisele kukwendela noma ngabe yini okudzingekayo. Ukholwa kwakho akukeneli ukuthi ukholwe nje, kufanele wende njengoba ukholwa. Khuluma njengoba ukholwa, cabanga njengoba ukholwa. Uma ungacabangi njengoba ukholwa angeke ukhulume kanjalo, futhi uma ungakhulumi kanjalo ngeke wende kanjalo. Amen. Livi laNkulunkulu liyayivuselela ingcondo yakho futhi likusita ukuthi ucabange kahle, likwende ukhone ukuphila ngokuhambisana nenkolelo yakho. Kuba seRoma 12:2. Amen. Kunenzaba ukuthi iproject noma umsebenzi umqoka kangakanani, ngisho noma ngabe uqinisekile ukuthi liqiniso nokuthi ivela kuNkulunkulu, angeke kwendeke ngaphandle kokuthi ukholwe ukuthi ngenteka. Ngaphandle kwekholelo ngeke uhlanganyele kuloko lokuthi ngekile kwendeni ukuthi kwendeke. Esikhondeni saloko utawubona njengemvo lehlukile noma kudlatshatiswa kwetidingeko. Nasi isibonelo, kufanele ukholwe ukuthi kushunyayelwa ngalokuphelele kwelivangeli emhlabeni wonke kungenteka libhebhelisi. Futhi leli vangeli lembuzo liyashunyayelwa emhlabeni wonke kuze kube bufakazi kuto tonke tive bese-ke isiphetho siyefika.
Mateyu 24 verse 13. Ngaphandle kwale nkolelo ngeke uthathe izinyathelo ekudingekayo ukuze lo msebenzi ufezeke. Kwekucala ngqa emndamveni sisemhlabeni lohlukaniswe ebuchwephesha futhi lesisebenzi edingekile ekufinyeleleni konke umuntu. Bankulunkulu emhlabeni wonke bakulungele kuya yonke indzawo ngaphandle kwemikhawulo futhi sime ngemumo ukuhlanganisa nokusebenzisa konke lokudingekile. Kholwa ukuthi kungenzeka. Haleluya. Qhubeka nesifundo ngafunza Mateyu 9 verse 28 kuya 30, Marko 11 verse 22 kuya 23, Mateyu 17 verse 20. Amen. Kulesikhathi sami sitawushana ngomthandazo udawusho emva kwami uthi Baba lothandekako, ngiyabonga ngelizwi lakho lelakha ukukholwa kwami. Futhi linginike ingqondo lekahle. Ngiyakholelwa ekuthini kungenteka ukufinyelela emhlabeni ngelivangeli lesikhathi. Ngiyenda nikhulume futhi lenkudingako kude umbono wakho lokutholwa. Ngiyabonga ngikunika emandla ekudlala indima yami kulo msebenzi woNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Ngiyathemba ukuthi ujabule kakhulu irhapsodi yalo muhla.